大家平安，jauh-jauh tu suaka jam-jaman nama kajian na sulibat. Sekatu suaka jam-jaman orang supui na kai na cemas mazetua titus mazetua ita suratani mazetua tapulwa kaya patu tapulu katu na makayan. Titusu 1章10节到16节。Pauli dazwa pa uce-uce aro ai vivu tua nekanu patarban aro pas ka para-para tua ari-ari turuhu daya madu para bacanga zwa na kisan sija ayu daya cao-cao ini ka nangwa nu ini ka cengen tua ibu daya madu nasminya salingan ya maju tua kita sa turu-turu tua ini kan nangwa asituru sa bulat-bulatin taseke-sekelan mipu namanya tucu binci kazwa sikat jajaran ya maju sepasa kerika rupa kelang-kelang tua patara cemas mereka sekerita maki ruvetsa parau-rau saka namaya tua nakuya-kuya puji-puji au maburahu saka maki saulijan ayah ai cua sini pas gelang kai nama paurit bai saka ulasu kirivani yang ngata gemaga tua sika nama pasaitan yang maju kisusu tua cemas mulai ini na semumaban tua mereka miring-miringan tua yudaya cao-cao katua zwa sini pada zekat-zekat tua zwa mereka cao-cao ana pasuliva yang tua kauridan turu kini meneman nua nama cingki ya baru cao-cao napaka nangwa tua anemane manga lakwa kini meneman nua napesakuya baru cao-cao inika nama saru ta cemas dekanu nama cingki ini kami azwa kini meneman azwa baru yang maju napesakuya penulat kemelangaman tua cemas ayayat yang maju lakwa api tua sikudan makelang tu nasemi larikus tua cemas nakema lekeceksan yang maju rupa ece-ece buta saka nekangatan no sibarana kipu sensengan tua nangwangwa aichu kai no cemas bici kimazai tua titusu 1章10节到16节aichu alinoja kini supui nanga kemalu tu suaka zaman-zaman sini putarban 一切都是洁净的呀anana manga nama cingki呀一切都是洁净的对保罗时代的犹太人而言他们仍然保有洁净的观念并有许多的禁忌一旦东西沾染不洁净之物就绝对不能吃譬如猪肉就是明显不洁净的东西甚至犹太基督徒不愿意与外邦基督徒一起吃饭也是怕吃到摩西律法所规定不洁净的食物如拜过偶像的祭物然而就如保罗在信中所说对洁净的人来说一切都是洁净的但对那些污秽和不信的人来说没有一件东西是洁净的因为他们的心地和良知都污秽不堪在提多书1章15节对保罗而言洁净的人比洁净的东西更重要对于心地和良知洁净的人一切都是洁净的保罗指出
那宣称认识上帝却在行为上否认他的人是可恶的叛徒，他们做不出什么好事来。犹太人宣称自己是洁净的，却否认外邦基督徒是上帝圣洁的子民。保罗认为那些宣称自己认识上帝，但在所做的事情上否认上帝的人，并不是真正信靠上帝。他直言要严厉责备这种人，好使他们有健全的信仰。对今日的基督徒来说，若有所谓的禁忌，就是要审视自己如何用行为来见证上帝的是圣洁的，让自己成为心地和良知都洁净的人。求玛那西尼Putarban说巴加玛加曼，一切都是洁净的。西奈亚巴斯马罗加女见，萨卡图说巴加玛加曼那西尼巴给你们那么加女见那默想，在生活上我有什么禁忌？这些禁忌和信仰有关吗？在上帝面前，我是圣洁的人吗？西奈亚加女见，我们要好好的默想，好好的审视。在生活上我有什么禁忌？这些禁忌和信仰有关吗？在上帝面前我是圣洁的人吗？Cara kemelantin tu aisyah sini pas malau januti aisyah palisi ya aisyah palisi kata aisyah saran nama taino pansa sapi ite utua semas akitina nama singki inaya januti macam dia要来默想对就sini pas malau januti latina na kemelang ayakana pas malau januti kai uling。主啊，在日常生活中，我常不自觉遵循某些禁忌，却忘了我应该在行为上成为圣洁，来见证你是圣洁的神。求你帮助我有健全的信仰，奉主的名求，阿们。求mawana sini popisu sini papu pada sekat dengan semat tuncin tu cuaca kenyadaban latinana banun latinana ini baru setiap kemelang tu anuma zamana kina salingan tu semat anuma zamana uta kirangan tu semat anuma setiap pinaka parisi anuma setiap sawan ika kini menam kina nama cingki inayat dan kina pasamarau latinana isamula kini menam sejak Jumat sejak isamula pasal suatu aja semasa kena pasamarau aja pingan